veselo bilo. Sve za šta vam se milo tom se dogodilo. Uvek bili puni sreće, veselja i zdravlja. Od zdravlja vam prsluci pucali i nas, vaše goste, lepo dočekali. Divne nam reči ponudili i neka ovo druženje traje što duže, jer ono to i zaslužuje. Kćeriju davali, sinove ženili i lepe staje u kuću vodili. Daj Bože da vam staje budu obdarene i mnogo vam unuke podarine. Pa neka se Srbi vlasi Bože, pomogne mi ti Bože. Srbija je od uvijek vesela, jer se igra i peva srpsku sve gradovi sela. Kud pogledaš, svud se kola viju, jer se bije bitka za Srbiju. Poštovana publiko, dragi gosti, dobroveče i dobrodošli na 6. Međunarodni festival folklora Malinik 2016. Pripala nam je velika čast da vas pozdravimo u ime organizatora, a dobrodošlicu su vam poželili Jovanović Dušan, Tijoslav Ćirić i Mile Ljupković. Nastupom i zdravicu. Međunarodni festival folklora Malinik 2016 održava se 6. put u organizaciji Udruženja građana Vilaž, koje od svog osnivanja rade na širenju i očuvanju folklorne tradicije. Prioriteti su međunarodna saradnja folklora, kao i upoznavanje i predstavljanje različitih kultura. Vilaž želi da naše ljude, tradiciju, kulturu i prirodna bogatstva predstavi organizujući festivale međunarodnog karaktera, sarađujući sa folklornim ansamblima i nevladinim organizacijama, kako u Srbiji, tako i van njenih granica. Suorganizatori festivala su Kulturno-umetničko društvo Đido iz Brestovca i Mesna zajednica Brestovac. Programski organizator festivala je Kulturno-umetničko društvo Đido iz Brestovca. Festival se održava pod pokroviteljstvom članova Vilaža. U organizaciji festivala pomogli su i Nacionalni savet Vlaške nacionalne manjine, autoprevoznik Ćosić Vlastimir Brestovac, Lovački Kotlić iz Brestovca, Poljoprivredna apoteka Đorđević Bor. Koristim priliku da zamolim gospođu Svetlanu Andjelković, PR-a Udruženja građana Vilaž, da nam se pridruži na pozornici i zvanično otvori 3. festivalsko veče. Uživajte! Dobroveče svima. Koristim ovu priliku da izrazim veliku čast što mogu večeras da otvorim Međunarodni festival Malinik 2016. godine. Ovo je 6. put da se ovo odigrava u našim krajevima. Festival Malinik je posvećen očuvanju folklorne tradicije kako naših kraja, tako i drugih gradova u Republici Srbiji, ali i upoznavanju sa folklornom tradicijom zemalja u regionu i zemalja ljudi koji dolaze iz zemalja iz daleka. Želela bih da iskoristim ovu priliku večeras, da čestitam grupu ljudi, velikih entuzijasta koji su činili sve da se festival održi 6. put, uprkos činjenici da festival ove godine nije dobio zasluženu pažnju od strane lokalne samouprave, kao ni institucija koje su zadužene za razvoj kulture u opštini Bor. Proglašavam festival Malinik 2016. godine otvoren. Hvala gospođe Đaković, a sada bih zamolila Dragija Bolokovića da izađe na pozornicu i podeli zahvalnicima učesnicima u takmičenju u Etno Jelima. Udruženje građana Vilaž dodeljuje diplomu Vizaku Tanda za najbolje vlaške palačinke na Međunarodnom festivalu folklora.
Diplom kulturno-umetničkom društvu Nikola Pašić za najbolji kačamak na Međunarodnom festivalu folklora Malenik 2016. Diplomu Šarbanovačkom kotliću za najbolji gulaš od divljači na Međunarodnom festivalu folklora Malenik 2016. Poštovana publiku, u nastavku programa uživat ćete u nastupima folklornih ansambla iz Brestovca, Rumunije, Rogotine, Manastirice i Zaječara. Na samom početku pogledat ćemo pionirski folklorni ansambal kulturno-umetničkog društva Đido iz Brestovca. Kulturno-umetničko društvo Đido nosilac je najvećeg, ako ne i ukupnog broja aktivnosti u svim oblastima života Brestovca. Godine 1948. u jednoj brestovačkoj kafani je prikazan komad Đido Janka Veselinovića, po kome put dobio ime. Ovo kulturno-umetničko društvo danas broji preko 150 članova u više različitih folklornih sekcija, uključujući i etnološku koja se bavi prikupljanjem narodnih umotvorina i umotvorina brestovačkog podneblja. Kult Đido je od osnivanja beleži uspehe na mnogim takmičenjima i festivalima. Takođe, redovno učestvuje na tradicionalnoj manifestaciji Susreti sela koja se organizuje u opštini Bor. Uživajte u njihovom nastupu.